Voici le cercle du pouvoir, l'un des rituels les plus puissants en Russie. Une douzaine de sorciers se sont rassemblés dans une salle de la capitale russe pour jeter des sorts. Objectif, transmettre leur énergie mystique au président Vladimir Poutine. Поднимись с величием силы России, направь пути Владимира Путина верно и правильно, через слово мое. Задыши, земля мать, всеми сторонами обнимая Россию. La culture traditionnelle russe attribue des pouvoirs magiques, voire surnaturels, à certaines personnes qui tirent leur force de sources mystiques. Люди, которые имеют силу ведовства, то есть мы ведаем. И поэтому этими словами, этими действиями мы поддерживаем, мы говорим, мы призываем людей, мы открыты, и мы говорим о том, что живите, люди, правильно. En 2017, environ 800 000 personnes gagnaient leur vie en travaillant dans la sorcellerie en Russie.